Mwanake wa my dear. Mombasa ni turagithie. Yeah. Ndeciria atiriri. Tuthie na SGR. Ucoka tucoke na ndege. No problem. Etiguo? Wani nimekata. Na by the way. Ni ndimai kazi ni ukoragwo Mombasa. Ni arege kari kia hinya wege Prado. Tungicera cera nakio kugu uguo. That is good then. Urona atia? Riu. No ambirie kwivariria as anytime, not the it can be as early as next week. Seriously? Ikadi na wiki inacheza. Ukadora ginya Marindi kuwethe. Urauga Marindi ngutware Ramu. Aya. Niko enjoy fio. Kai. Tisika no irigete kwithambira na mai macumbi. Tigo kadirikania. Nona gari hare. Ni wapi menyeria gari? Tisi jire itu. No wena. Haya. Nende wana karabu no mwari bwana. Nagurie ni wakanyi na irimo. By the way, koro ndwakiriririe. Koro ndwakiriririe. Nikumuvaka mara. Atenda kugwa ithaburia. Mara aikuvura nguo. Mara akura guko kwa ng'ombe. Riu otherwise. Mathono na gatumia ya tukoragwo nao. Matie shughuli na athuri. By the way, that is the reality. Tondu tariu for example. Ndukona tarunga mutwara outing. Ni mutware outing. Tukorereria nguku irendio 200,000. Auga nituthie tukagurira matando tukarugire mucii. Ati na goro. Reke tukimarira. By the way, andu macubare kemariro nguku. Mariro. Thank you. Kare utwarithagia. Ti makothe. Makothe ri ari haria thiini. And guess what? Mena isire queen kingi ki hau ri. Ate ke brownish hivi. Etuguo guo githaka weka undu. Wacha kuria. Tiga ihenya. Reke ngoni. Mutiga ihenya. Reke ngoni wote ya kaputi. Reke ndimo ni ta. Goja. Eti ndagwita. Ndakwira atiriri. Ikiriria. Ekatiriri mundu atikaga time gatiki. Ugetha investigations ciaku. Ndiwe kana uramenyo uragua. Ndiramenya nyina irimo lakini wacha hasira kwanza. Gari ire yae thikiriria maturaga haria na gicire queen ki. Ona tiria ya kumuona. Ona tiria kere. Botige guthie. Abotige ukagwire. Uwe katiriri. Wacha thikiriria nyina irimo. Uwe katiriri. Weterere. Ndakwira weka investigations cia kwa mwenye sio no. Ndakwira atiriri. Hawa watajua kagure ni nani hawa. Ningoje. Please figa. Ukitita gati kiasi. Nituikare thĩ tubange horo ũcio tumenye ũrĩa tũgwĩka andũ aya. Basi ngojea. Okay, well. Ndaigua. Tahura ũigua ũrĩa ũkũheni kamũhũre. Anapiga. Na mama unavona. Ndio tu. Hello. Sasa be. Hello. Weko. Oh. Daino nirere. Niko Mwea. Ati Mwea. Hii ni Mwea. Hii nira kuletera mzere. Wacha kukasirika. Okay. Undahere ki? Mzere. Riu nyina iri urahoria thimu riu. Ni maji mundu ha ati nini era. Hello. Agaganga ntakogati ni ambesa. Mwea. Ni Mwea kwani ndiko wapi? Riu wakira karara. Ni ara thakira horo wa ma. Riu ni tiga guthie. Ngai.
Akimenya. Katiga ni mubulire. Mubulire noko credit ni gathira. Tiga ni mubulire. Okire rĩu. Nĩ mwĩre atĩa? Kĩaria. Nĩ mwĩre atĩa? Mwĩre mwana mũiru guo. Kwenda ũrenda thĩnjwo matanzere rĩu. Nĩ arahũra. Gaita imagine. Kĩu ti kũrakara. Oya na ndũgatũre mũrakaru. Ongea. Hello? Hello? Nĩũrandehe mũcere? Sawa mũcere nĩngũkũretera kwanza ũrĩa warĩ wa kĩmbĩmbĩ. Wa kĩmbĩmbĩ ũrĩa ũkoragwo ũkĩonio mana nĩ nyanya iria ciendagia cia nyanya barĩa. No ũkĩndehere kĩrĩa thamaki cia thagana. Atĩ ona thamaki? Sawa nĩngũkũretera nginya thamaki. Nĩngũthiĩ thagana nginya kũrĩa maidia. Sawa. Nĩ mwea. Mwea. Kai. Tondũ ũratheka. Kana ũkũmenya ũrĩa ngĩkua. Arĩ ndũ. Atĩ ndũĩ? Arakwĩra he mwea. Atĩ arĩ mwea. Atĩ nĩkũrehe. Harĩa nĩho mwea. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, Slay Queen yorauga kana nĩ Slay Queen kana nĩ King kana nĩ Slay Fish. Ĩno nĩ kũnina kũnina. Aya tũmenya. Aca thikĩrĩria. Ndũgĩthikĩrie. Ngũraga. Nĩ ngwĩtire. Ndakwĩra atĩrĩrĩ nyina irimũ horera. Haha rĩu rĩ tũrabatara mũbango. Nĩwanyita? Tũrabatara mũbango. Reke twambe tũmenye atĩrĩrĩ ũrĩa nũ. Tondũ ndĩrakwĩra ti mũthenya wa mbere kana wa kerĩ rĩ twambe tũmenye nũ. Tondũ rĩu rĩ watenda gũthũkia maũndũ. Nĩũgũthũkia maũndũ. Reke twambe tũmenye ũcio nũ. Sawa. Rĩu rĩ tũthiĩ tuoye ngari nĩtũkwĩka atĩ tũthiĩ. Sawa. Rĩu nomenya no nginya tũthiĩ Mwea na nagweta cia mũcere. Atĩ Mwea. To nginya mbokera mũcere ingĩ ningĩkauga nĩ rarĩkũ. Ai makothi. Si Magunado kuna mchere. Tũthiĩ tukagũra wa super eni. Nĩmendagia mũcere wa Mwea? Eni. Magunado kwĩna mũcere wa Mwea mwega mũno. Nayo thamaki. Nayo thamaki. Si hata super kuna samaki. Oh, iko. Eni. Umwĩre uma Mwea na thagana. Kĩrĩkĩ mama nĩ twamwenjoy. Kũmwenjoy. Sawa. Tũthiĩ. Diana, njĩra. Wacha nikwambie. Kagũre. Agorokete. Sijai kuona amefilm hivyo. Ate? Agũthire nginya na kĩgoti. Augire atĩa? Kũrakara. Amefilm ile mbaya. Reke ngũrie. Nĩamenyire no mauma na mũthee wake. Ai, hawezi jua. Ndimwire ni Slay Queen. No description ndamuheo yaku we. Lakini hawezi jua. Ndanamenya. Ni ngiuria mugiri mufixaga. Ni reke ngwire ucio nduma wira muhuthu. Reke ngure ni ku risk. Ku risk. We, lakini umefanya kazi poa. Nimefanya kazi poa lakini taigirira ru haha. Twareti horo wa ngiri igĩrĩ. Te ngiri igĩrĩ. Wĩra ũcio no ũrehe ngiri igĩrĩ. Ai, tũrarĩtie atĩa Diana. Tiga kũndũga we. We no mĩa kuu nĩ kũriskaga maica makwa we. Ndakwa atĩrĩrĩ niĩ ndenda ngiri cio. Ngiri ithano. Ai, nĩguongerere ĩmwe. Na nganĩndigire kibeti. Ngiri ithano. Tondũ haha rĩ ũhoro nduma mũhũthũ ona nĩ ũĩ. Okay. Sawa. Kenjike atĩrĩrĩ kĩa gũtũmĩra na thimũ. Ndirĩ na kabeti. Toma na ikinye no tũme nginya cia kũruta. Magutangene makaciero nĩigũtura kanyanya ngotindĩke nakĩrona kũrĩ mwana wa Ngai. Si ukuja uweke hapa. Makothero nduaga ki? Kutusaga ndui. No ndo ndui. Hau no muma nao hau. Kwa igua vavara nao. No rikura yava. Ogwikaga ate kiharo. Muma nao hau. Ngwikaga ate kivaro. Kwa kwina mundu turae nake kivaro. Hau nduma na manda muma nake hau. Tini ana manda. Mbona ndui ni walimu? Riu kivaro. What are you saying?
Si nilikuwa tu uwanjani peke yangu ngati ngũthikagĩrĩria ngorora yako. Ngari ĩra nunga perfume ti perfume na ndi hakateo. Ngari ino ilimo kununga perfume. Ngari ino ni kwa nguite mundu umuthi. Kutoka asubuhi sijabeba mtu. Sawa, uhenire ati waheni ati we Mwea. You know, I think there is something wrong with you. Kwana kwira nthiete Mwea. Ni ndia kwira ni Mwea. Angati kwira nthiete Mwea na nakuria kangu retera mucere. Mimi nimekuuliza uko wapi? Yaani nimekwambia naenda Mwea. Nguretera mucere ndamaki. Si ndio hata sasa ni angati kwa nthiete Mwea. Sawa, pole. Iwe nyino ilimu ukite kundugira ati ngari no korana na mundu. Angati kivaro na nirae peke yangu. Ni hakuna mtu tulikuwa naye. Otherwise ni kivaro ngororia mupira ro kadha kwa Sunday. Niguo utika kore kwa ragumai. Sawa. Ndio nimetoka kuangalia. Sawa. Ni otherwise ni kwa nthiete Mwea thaino. Nguretera mucere? Sawa. Unaongeongera kaguku no sawa hali thamaki. Sawa nikukuretera. Thank you. Atero kitaro ndo andu. Ukite hapa wa kindu amema kiria thitima itu ina problem na bill. Okay sawa. Sawa. Sawa basi travel safe. Tuonane. Be safe. I love you. Thank you. All right. Ningwendete. We Florence we. Na ni uguthakira uguo. Nitakupata. Nĩndĩramenya kawĩra nĩ gako. Acha. Ino kiri gari ya kagore nikiacokera riu ningi. No kuhopu ndajui. Kujui. We fanya hivi. Wewe tu muthigari wa haha uguo. Sawa. Urathakira atia? Urenda kundua ki? Ni. Ani unanitesea? Ni ndaguthakira atia kagure? Urenda atia nani? No ka uheni haria. I hope this is your ni murataguo. Uyu ni murata wakwa. In fact, arutaga wira guku borithi, ni muborithi wa haha. Good. Ona ni the right person ngikwira uguo. Tajira atirire askari. Kuhenia mundu ri isn't it a crime? It's a very serious crime. Can you imagine? Oya akahenia ate muthuri wakwa mena mundu haha, mena muiritu haha, na akahenia few concert. Nie kagure ndakuhenia. Ni uthire kurora. Kiri bata ya onjeje ndigathi. Uhenire nikigetha we. Ni wambe o take time nigetha hote ku investigate uhoro. Ati gutegenya mbe ku ndenda kwira atiriri ni mundu tawo ne traitor. I thought you are my friend. Ndenda kwira atiriri urata witurire reke ukinya handu ariku. Hau. Ndina kaundu ngwenda gukuria. Tanjira atiriri. No madam wetagwo Florence. Florence. Florence yuriku. Florence Jambi. Florence Jambi. Kawaki maka. Nondo wake. Urari ugo nondo wake. We tu njira. Kwa madam mbezo wetagwo Florence Jerry. Njoki I mean Jambi. Nondo wake urari ugo niki? Ngwenda kumenya. Ndikwenda kumenya. Florence Jambi. Ngwenda kumenya kana ni umwe.
Hello, Diana. Ndirakwira atiriri. Akorwo wi handu hari mundu wehere uthie kando, ndirenda kwaria nawe. ate? Thikiriria ndirakwira atiriri. Uthie kando ndirenda twarie kaundu private na ndirenda mundu aigue. Makone. Papa tiga hanini njoe thimu iraingira haha. Okay, sawa. Hello? Sema. Atiri Diana ndirenda gukuria atiriri. Ndirenda gukuria atiriri. Ndagutumire kwi Makuthe uthie ukarute wira kana mukendanira Makuthe. Atendo. Florence. Ndakwira atiriri, utigane nani na haria tukinyirite na Makuthe ri. Ndakwira ndingihota kumutiga. Nwanyita. Tiga kunjira. Ndirakuria ndagutumire mukendanira Makuthe kana uthie wira. Na ninge ngurie ri. We wina muthuri waku. Etiguo. Ati ndi muhiku koguo. So what? Ni ndire na mundu. Koguo ri ndire kire giratuma oturwo ni Makuthe. Reke ngwire Diana. I will teach you a lesson. You are overstepping the boundaries now. Ati I'm overstepping your boundaries. Tatiga kundanga. Ni uragia. Noiwa ni uragia. Ati ndui. Tigo futhi Diana. Wachana na mimi na utigane na Makuthe. Nwanyita. Unanipotezea wakati. Hello? Florence Jambi. Ni ati ukumbiraga. Mbere yo thiete. Okay, ruri. Florence Jambi. Kuri no ndumukoragwo nake. Ayasa ni Florence. Nora uri uguo niki? Tambira, why are you asking this? There is something between you and her. Atia nui ndungiuria kiuria guthena itumi kwa uri uguo no ndu andui. Ni Makuthe reke ngwire. Ndia guteithia as a friend, neguo? Wi murata wakwa. Of course I am. Nima? Ruri. Hari no ndu. Kibadamu kigira investigate. Hello? Nina Irimu. Florence, ndirakuiria utigane nani. Sasa kelele ni za nini? Chunguza bwana yako kwanza. Abotige nyina. Na Irimu uranumira ki? Wacha msitaki kukusikia. Hello? Amekata simu. Kitimutumire bisha. Shinishi ya kuelewa. Acha nitakuonyesha. Hizi utaelewa. Ni mbise cia ndu uratumira mukoro uyu. Uranyonia kire ndiramenya. I know what Diana is doing. Chido. Makuthe. Niki giatumwo make ugu. Teko makano ici riu ingi ukero ndu ici ndongiraga gwiciria. Atha no gwiciragia. Otherwise. Are you okay? I'm okay, you know. Yati kuna shida by the way. Otherwise, ndio nineciragia atiriri. Ile toto semani jioni toke. Tukuja tukule sapa jioni. Utanjira atiriri. Madamu wetagwo muraihu, wetagwo Florence ri. Niki ikoragwo kiri thina nake. Ni undu andui. Uyu mutumia wa Nabo. Waririkana ira? Niyo ranjirite atiriri ati mwina mwiri madamu hau ugu ati niwe mwina madamu hau kiaro. Florence Jambi. Aya, kai wikija umwikija rita yake. Tigana nake. Tiga riu tiga ngwire nyina wa Irimu. Andu rima ngikora makienda tubitania ni yenge muno. By the way matuigucagira ma haters ni yenge muno. Riu mundu angwe okwira ndo toci atia. Ningikora ni kivarore na mutumia atia wana shura ata uriona kukua na mutu kwa gari. Tigana na andu by the way. Andu ruona andu by the way andu amakoro wa vau. Achana na watu ni ma haters. Otherwise tiga kumaka. Kana tia? Uno karibu atiriri ni nini anataka?
Atiriri madam, mbere ya uthondekeire kanyamu taba unjire atiriri. He madam tu matucemanie haha. Wihoe mutungu uguo. Mweru wihaka lipstick. Na arafu ena turasta anyitagira haha side-ini. Ni muonete guku? Asha temo kana ni wengi maukaga bana muthe fulani. Angetagwa Diana. Oh, ni Diana. Ni ndona ni umui. Kuko ni mokaga guku muno. Muno munana ndangeni na mathama iria tokete guku. Oh, okay. Basi ni ngukimweterera. Iki atiriri. Thi uthondekere ga sausage. Na matumbi maya. Meri. Nigucoka ngwire kiria nguria lunch. Sawa. Sawa, thank you. Okay. Uria tikagwe na muthuri wakwa ni magira gũtuka. Ewe, nitoguo ngukwiraga. Kana ndirakwira. Ni nakujua. Ninjui tuthiaga kanitha imwe. Ninjui we mu biashara guku tauni. Na ona ninjui wari elda wa kanitha. Koguo tiga no gukuaniria tutari twakuaniriria ri. Ni ngui fiu. Madam. Ndio wanawe tuko we mugeni kwini. Tondu kanitha tuthiaga imwe. Ona baria wikaraga ni mona barika at the middle of the church. That bench for the bench wabo. Oi non. Wana muthuri wa kumakore. Ni mwisi wana biashara iria rutaga town. I know him. Ona ningire ni andu mari tauni imwe na mararuta mawira almost mamweri matingirigano. Wona fiu ujuke kwi muthuri wakwa. Ni ukumenya ndori muge kuungira. Acha tuone nani atawini hii game. Sawa. Yeah. So just a minute. Hello. Idho akiremi. Weko. Niko Canon Resort. Ati Canon Resort. Mwinau. Nduke kuire. We nyuma thokoi. Na ndeto iria ndahe ona ni mundu undu wa ndeto icio ni mundu very reliable. Kwani kuna shida? Ni uria manjira. Nderwo ubangirwo mubango wa kureherwo mikora. Na he mutumia utumitwo kwanja. Mutumia ucio twinake Canon ni mutumia wa kanitha. Ni mutumia wa church. Niwe mwenake? Ati wa kanitha? Ni uritumirwo ucio nigetha nginya nduga suspect ati hari undu. Ni madam ako respected. Ati? Ati mikora yuke thiu kana ikurage kana ni gutunye mbeca. Ati wani? Tiwaniwe. Eke ngwire. Ati riri ongoro we handu mukawa ire tauma uthie piu. Okay. Asante sana. Sawa. Please take care. I don't want to lose you. Thank you so much, my dear. I'll go as per your decision. Take care. Sawa, my dear. Okay, bye. Sawa. Thanks. Yes. Wow.
Nino akijua. Kwani kuna shida? Madam Tiangwele. Mipango hiyo mipango mnapanga. Ama hii maneno mnajifanya mnakaa town. Mnajifanya mnakaa town ya tini biashara muraruta na tini biashara muraruta. Niye hiyo mipango mnampangilite. Hamtaniweza. Tuwe nao. Tukiwa na nani? Nakwambia hamtaniweza. Niyo mipango mnampangilite ati angaya kumbe kana hii angani kombora gidia ngandui. Don't. Hai, mse. Tunakupangia na nani? Caution. Nakengo ile. Mipango yenu imekwisha na imeharagana. Mipango hata mimi sikuelewi. Ile mipango yote mlikuwa nayo, it is gone. Nite mutinge vota. Look, my networks. Antena isi yako ikora wasiye guru muno. Ndiki gwathi. Nindie ndio yewe gone nindie kegege. Niangalie vizuri unione mimi si kegege. Kai. Inywa. Ndiki kiu. Mubala tambuko si akirira ndi. Totally you are finished. Pure kabisa. Hai. Ni nini na yeye? Kirete murume gwa makothe. Kirete murume gwa makothe. Ni wera kini. Makothe. God's working, no man can understand. Dui. Imekwisha. Dunia ndio Iyo mibango muraye nayo ni mitomu. Mibango tara na mibango iliko. Na kweli mibango ni mithiru. Ino elimu ndio muraririria ba. Mibango ya kujifanya ati nyinyi ni wanabiashara. Kumbe hata sio biashara mnafanya, ni ukora mko nao town. Ukora. Ni nini wewe anasema urauga tena? Nikenda kugutiwa na. Ni ukora mko nao town. Yani wewe wao kiambebe na tosi. Nigwe mwete bana town. Yone kati ni wanabiashara. Biashara si atu. Mimi hamtanipata. Ndio kila dina mbele hapa. Oyo ni njame ni ndio uketa toni na kega unatia kwira muduri ya Florence. I am saying hamtanipata. And it is true and it is evident. This is a police case and I'm gone. No, elimu ndio hii. Kido kikereni. Ndio kila dina mbele. This is a police case. Adelini ndio kila dina mbele kwa raga kumbele ndio. Leo doka hai. Kido kikereni. Yote yamekwisha. Wewe ndio kiasi gani? Yote yamekwisha. Ndio kila dina. Ndio yako yake riri nichokire haha. No nyino irimu na wembuga nungira mbirite nura ukava. Why did you tell me you are coming? Ni ndia size njuke ndimwaririe horo wake na ndimwaririe horo wa mutumia. Tambotike vanini. Hello. Ndukingire hana ni ndakinya. Etera vanini ngukuvira waliu. Ugiuka ungeniambia unakuja. Mbona huko niambia kwa nini kompera nura? Unaenda kunegene na nginyo nawe unjeje ati ni urathi Nairobi na ndunathi. Tufura na ukora nirakwirite ni nguthie Nairobi by the way. Ewe nake. Hello. Ndukinjigire muno. Ndwagikare. No, you see ngirwa nakora ni akuri. Ucio aragugia mwire atiriri mwire kuhe time na riu kwanza ni wagia na emergency. Mambo ya familia yako ni emergency. No wikatire nyino irimu. Inuka. Twangari winuke ndeto ino twaririe muci please. Let's talk at home. But you know not magaino but let's talk at home. Hapana ni rani ndeto ici ni cia make tuthi ha. Tukwa kwena thina thi winuke tu inuka tunyi na irimu cia tukuna ubaya. Riu ingira no ramenya ni mundu ucio uramburira ni ngari arenda ni endaga ru tuthi na ngari yake no nikyo ni akute gutiga. Wacha na mambo ya Nairobi, mambo ya familia kwanza. Please. You know Hello, please. Ndagika tu ningukuvurira. Urakenda nginya kura. Harakisha. Sawa.
Mama mucii mabataire kwana. Nasa nitungere ya mucii turakini riu. Kono na tukugiana muno. Na ndugakinegene tukarakare. Aya. Huyu ni my friend ni ndimuwe. Okay. Sasa aya poa. Nikora bira kwa hiyo tutogeithie. Ngo introduce kuri mudhuri wako. Aya. Ni muwe. Ika hadi tutuko haija. Etagwo Makodhe nĩ ithe wa twana twitũ. Okay. Etagwo Diana. Aya Makodhe. Kana nĩ ũgũthiĩ Nairobi? Oh, niende? Okay. Unaweza enda? Sawa. Okay. Sawa. Tutaona na nyinyi watu. You take care. Sawa, no problem. I love you. My dear, thank you. Thank you. Sawa. Lady, do you know? Wewe ikirathimo muturire-inĩ wakwa. Kwanza nĩthia raicite, you have already started the work. Kabisa. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, na nĩwona nginya na handũ ngiuga atĩ nĩ mũĩ. Kaingĩtĩkĩra. OCID ũguo thomeire. Kathathomeire kĩrĩa. Tũgũramakire mũno ndaria raici atĩrĩrĩ, wĩra nĩ wambĩrĩirie. Ndona ngoma ĩno Florence rĩ, nĩraimagine akĩndũmĩra atĩ mbica yaku mwĩna Makodhe atĩ mwĩ close, ngamenya atĩrĩrĩ, rĩu rĩ arandũmĩra kĩrĩa njũĩ atĩ nĩgetha ũrute wĩra wega kũrĩ Makodhe rĩ, ini rĩu gatĩte. Nona tiga wone ĩno nĩraimagine nĩ ndĩramenya atĩ no nginya ũngĩrĩikarire ũũ nĩgetha at least ĩno akĩrĩ ngoma biũ atĩrĩrĩ, ingĩrachunguzire atĩa Makodhe tũtarĩ close ũguo nake. Tigo mimi najua rĩu areciragia atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩngũrakara nĩ ũndũ wao na ndoĩ nĩ mũheani wa wĩra. Na reke ngwĩre Makodhe waku wĩna mũthuri na nũthi. By the way wonete atĩa ũronete Makodhe mũthuri hana anything, nĩ clean, very clean. Anyway ona ndakĩrĩgia kũmũkuhĩrĩria ũguo nyone kana hena kaũndũ hawezi, hana shughuli. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, mimi najua bonangu Makodhe waku ndangĩrũmĩra gathigirithie ũguo. No reke ngwĩre but let me tell you, nina ndĩramenya atĩ mũtumia ũyũ no kwenda arenda kũngia kana kũthũkĩria mũciĩ wakwa, naye hii ni wrong number. Ke ngwĩre nona madamu ĩno no nginya tũmũ-teach a lesson. Oka. Yes. Guy, Florence, please. Ni nini? For heaven's sake. Wauma kuri ni ndure kava, please. Makodhe reke ngwĩre, ndĩrenda twarie. Twarie. Ulikuwa unafikiri unatoroka uende wapi? Ndiye Nairobi, Florence, please. Ndoka twarie. Kwa nini ulinidanganya? Leo ni Florence. Kwa nini ulinidanganya Makodhe? Florence, you can talk at another place. Tell us matwari hapa. Here and now. Kwa Florence nendo tinda Emporia, please. Nikiondoka. Florence nendo tinda Emporia. Ona yora kimenya urewe njikire. Tinamenyora na urakimenya urajurie ni kina. But you see Florence, riwe no avikire. Is that not true? Kuhika ke? Kuhika ni avikire nendo turatinda tukiorania uriolewa. Kuhika ni kuga atia? Florence, wa kuhika gwakwa gutihandu kwa. Ruthi na waku no uriku. What is your problem? Unajua shida yangu. Unajua? Why do you make empty promises, Makodhe? It's not about empty promises, Florence. I'm not going anywhere. You're not going anywhere. Luto thie kana. Ndirenda kumenya. Na nende to irikore thori basi ntuonge. Na make it fast. Taru I want. Ndirenda. Okay. Florence, mbiro urenda please nakuvanda gekemwe maximum ndagika igiri urenda atia? Ask me. Tell me what you want to say. Hey. Okay. That's yako nyingi hava for nothing. Ndenda ukorie tete Makodhe. Uria ngucokeria wari. Ugukite gwika atia guku?
Kwi mundu ni aukite gweterera aba tuthiete Nairobi simple. Diana. Ti Diana, who says Diana? Mutima na Diana guku. No akwira turari na Diana. Anyway, ndienda ngano nyingi. Ndienda gukwirwo atiriri. I only want one thing. Nimuratigana na Diana kana mutiratigana nake? Turatigana na Diana. Riu kwanguria ati ni Florence na ningukuria ria maita 20. Relationship yako na ini mponde either ni Diana, either ni Florence, either no kana no irakuhusia na nini. How does it concern you? That is none of your business. Menda na mburi kana na nyau kana na ngui. It's my problem. You have nothing. Diana gutigana. Who are you? Ndakuria atiriri. Nimuratigana kana mutiratigana? Tutiratigana. Yani Diana mukinyite handu ati riu nginya ndugu yanyu itwikite ya family. Ithe batire hana na nyina irimu. Kana ureciria ndiui. Na kupatia options mbili Makothe. Either were utigane na Diana kana sahi nirudi pale. Thijire nyina irimu ndeto icio. Si umemwambia tayari? Daici ebatikarite hare na ndiramenya. Daici. Riu nikizanga kiriko urenda kureta riu. Akiri urerehera mathina maya mothe. You know what you are supposed to do. You bring riu izanga urenda kureta mukawari wene niki? Utire It is risky. It is not. Okay, nitaachana naye kama noguo urenda. Wena ma. Ni sawa, nakwira nego. Makothe waga gutigana na Diana. I am going to bring Mama Wairimu into the picture. But she already knows. And it will be okay, noisy, it will be messy. You will not like it. Lewe, no escalate the match you have done. Okay, nina kwira nitugutigana na Diana simple. Riu ndeto ni ithire na nituthirie maundu mengi. Let's finish. Yes. Leuri, thanks so much. Ndaguthaitha tuiganire na icio ndamba gugutumira. No problem. Icio ingi ni gutumira very soon. All right. Na nimeshukuru. Thank you. Kethi we Leuri, ni reke njeterere tukurikaniire tucemanie. Weke nguriris. Okay. Thank you. Thank you muno. Tukwaraniria. Very good. Mahinda mega. Undu mwe. Haya. Take care. All right. Deal. Deal, ni kwa ndilo kwenda ngwira atia. Sawa. Okay. I can now leave. Na wewe una waga gutiga. Utanijua. Nitamakana no uranyumeria mutu. Sawa. Can you hug me so that I leave? There is no no rutragi si andu hii. Kwani kukuagi ni nini undongea ni anoweka? Hug me I leave. I have no other business. Ni unendugo tandeka nginya ni gudare kana. Makothe. Florence. Ugu niguo mureka? Nyino irimu. Ndona tienda uthi na mbere kinya hau. Nindeona na maitho makwa. Nyino irimu. Do Florence, see the nonsense now. Riu aruto wira uri. What I Makothe. Shida yote ni wewe uliletea Makothe. Rekia yule mwekaga. Tamaka wewe kindu gitoku muno you are very evil wewe. Ike kirunyi nawe irimo. Miriam. Nina imagine ndakora Makothe ngarini. Wamukora nau. Na muire cio tago Diana. Ate? Muire tu weho mukuhi. Mweru wahagia tucire twarasta mwena. Ate? Muire tu mukuhi. Mweru wahagia turasta mwena. Wetagwo Diana. Twitagwo Diana. Hai. Muthigari. Ti muthigari. Diana ti muthigari. Acha, ti muthigari. No. Niwe. One. Wewe niwe. Oyo ti muthigari. Acha, ti muthigari. Ndonjuri ni njui. Akoragwo ha police post. Acha. Ti muthigari ndarega. Ukiuya atia? Muthuri wakwa arutaga wira ku police post. Ndati muthigari njui aria othe marutaga wira ku. Yes babe. Wacha kunita babe. Please understand me. Niki kiuru. Anything that was between us, undure wonde gatagatiga kwa nawe, it's over. Tedo, it's over. Simple. Diana, get off me. Yeah. Sitaki maneno yako. Naso kile kumenya you are terrible woman. You are terrible.
Umeniwestia time yangu makothe. Ukuwestia time kusema nini? Wastia time. Ebu nilipe basi. Tengolive. Yes. Tathie. That it is good you have even come. Yes. Ndathie kondo makothe ndiragotiga. Yes. Diana, uko na shida. By the way, I have nothing left between us. Diana, please. Kana oretua hapo tondu ate mutumia aku nerecokithirie. Kwicokithia riu urakite niguo bike. Ai, reke ngwire utanitafuta. No igua. Utanitafuta. Nikuo urakite niguo coke. Ndakwira uguo ni ukunjetha. Kwenda kabisa. Ni nini mbaya na wewe? Ndakwira ni ukunjetha. No ngigucaria ngecaria andu wikiukina. Ngigucaria. Tungiguo ndu. Good. Ndona, ore turarithie. Brother, nitakuwa ninaukete ati nundu ndo mwaga. In fact, Nini? Nyina ukakwira atiriri. Ni nini? Ndingitura nthino ni a prisoner of myself. Kutura tene muvungwa. What do you mean? Kaundu karia tuwekire tene ngigeria gukinya mwena uyu Florence unanizuia nikifika pande hii neko that blackmail has to come to an end. Riure nevangite uguo. I have to tell everybody. What? No anginya mbere mundu wa wonthe tiga wa mundu amenye kiria gitumaga tukorwo twina thina nie nawe. No anginya muthuri waku amenye. No anginya muthuri waku amenye. Ati? Pastor, can you leave my husband out of this? Thigari no nginya imenye. Tiga kila mundu amenye. Leo I'm ready to lose anything, everything. No ndikwenda gutura ni ngombo yaku. Ai mama. Mama ameenda wapi? No amuna ndire gwitu. Hata mimi niko na kwetu. Ai. Leo unataka huko? Sina nimewaachia dadi. Mwekara kwa ula baba yenu. Haya, mama siende. Bora jali siende nini? Like what serious nini? And then mama mwekara kwa mwekara. Mama nini? Namwambia hata mimi niko na kwetu. Hebu mimi niende nikatulie. Umesikia? Please. Mwekara kuna dadi wani. Tupole dadi. Ama kuja jioni muongee. Kuongea nini? Please, can you go? This is none of your damn business. Please, mudi Nuri uratukia mama nawe. Ndamutia na fafa wenu. Tudi. Mukamineke. Wai wana igwa. Wana utakoka mumwe ndathi. Wana hata nina elimu. Wana hata. No woka. Na ego misete. Thank you. Ndĩreciragia ũhoro waku. Nĩ mwega. Ĩko gũthiaga. Nĩ ngũthiaga ĩ. Nĩ weka wega mũno nĩ guka. Nĩ ngũmicĩte. Thank you. Ona nĩ ngwĩciragia ũhoro waku. Okay. Gũkĩhana atĩa? Etikũru. Andũ no wega. Ona ithuĩ gũkũ tũtirĩ na ũru. Ngwendaga kumagara ũguo he mũtumia ngũthiaga kuona no rĩu rĩu ndigũthiĩ tondũ nĩ woka. Tũgũkĩingĩra tũgũkĩingĩra. Rĩu ona tondu ona ndoka tigukene ũguo. Nĩkĩ kĩũru? Ni tũraikanirie na makothe. Yona ndina bagi ciakwa handa gwa nyambe njuke huruke thikũ cigana ũndũ. Atĩrĩrĩ ti wega. Ati Mũndũ ekaga ũguo arĩ kũgĩa mũthuri wagĩa na mũciĩ waku mũndũ akiragĩrĩria ũguo. Niĩ ngĩgakinya hau nginyĩte kana rika rĩakwa rĩroraigua rĩrĩ o mũciĩ tani ũguo tũtikarĩte kũu nĩ kwenda nĩ kũũmĩrĩria. Nĩ kũũmĩrĩria ngĩkamũrera mũkinya hau mũkinyĩte nĩ kũũmĩrĩria. Rĩu koguo nawe wĩũmĩrĩria nĩgetha ũhote kũrera ciana ciaku. Gũtirĩ kwa arũme kwega. Na gũtirĩ kũndũ gũtarĩ ngũ cia thingira. No igua. Rĩu koguo ũmĩrĩrie kũu ũrĩ no kirĩrĩrie. Tũmahĩtia tũnini tuo tũngĩtũma ume mũciĩ. Ndĩrona ndĩrakwĩra aranjĩkire atĩ kana. Acha niĩ ndikwenda kũmenya. Niĩ ndikwenda nginya kũmenya. Rĩu ndũngĩnjiguĩra ruo rwakwa. Niĩ ruo nĩ ndĩrakũiguĩra. Na nĩ ngwendete nĩ mama na ndĩrakũiguĩra tha. Tondũ ndĩramenya wĩ mwana wakwa na ndingĩenda ũkĩona thĩna. No nĩ atĩrĩrĩ niĩ wa mbere nĩ gũkũ ndingĩkũiga. Ndingĩhota. Aneria nyũkwa. Makuona makwambia kũrehe inegene. Nake thoguo. Ũkirakirĩte nginya ciana ciaku ciũke.
Riu ri ngucoka nguiya nako. Riu mundu ro gukua murigo githe tinie. Na to ndienda gukua murigo ri. To ndakua murigo nginyo nae ni ngukurituhiria waku ri. Choko gwaku muci. Kanisa. Yes bwana. Yes. Nyepita kwa Njeru na bwa. Hold on. Hello. Oh, Nikki Siria Diana, eh? What about with Modigadi? Hey, please, I want Dina position to assist. Now, the police station, you get that ready. Want to give the statement. Hey, kindly. Hey. Okay, thank you. Yes, Mr. Bona. Nabo. Yeah. Yes. Libre. Yes. Munene akuwa? Munene alaikuwa? The officer in charge. Officer in charge? Na tiga uma ofisi ni siria wa ukuvunja nge kwenda kwa jinake nge kwenda kwa nde barasa ta wa pamba bugu okay na mutira bugu afima ofisi. Thank you. Ndi munene ri riu turari uguo kuone siria mbere nyambe mbuke mve report mbere ya ndiete kwandikiria kuria ni sawa thini wa ubi sawa uria kuvana ri ni mumaku na ukona undu ucio minainitie ni undu munene niguo bai mundu uyu witwa Makothe entrepreneur. All right. Niona Makotech mfanyi biashara town megwika uguo makanjorera maina mongia wake riu turaria ri ndagika ici turaria riu ndeka ni akuvuvuru munene it is either nie ningiga kwiguri mochari kana ni mwembia cionthe timakuie ini kata imusoro wa kumbia kana mamborakithie no yakitu kimunjiza mungi wakakigua na kagwe mambare ndeto icio ikiarua. It's very interesting. Can you imagine and why to this kanitha now the same church to make it clear to this ACK stadium old stadium do tambira tere munene and that's really can I suspect them? It's difficult. Makotech na mutumia wake ri murutaga biathara muthemba umwe wa mundu aina biathara ciake ngurani ni ndutaga biathara cia ngurani no marutaga biathara cia ngurani no mungi ni kaunjugi kaunjugi biathara ni ngurani we umwe wa cianyu ungikorwa akombithitio ri ongi mbeca uvoro kombana mbia na ndu acio tutiana kombana mbia ndigo uvoro bana sawa no rigure tugwika ngoja kidogo we Constable Nyaga hebu kuja kidogo no kauga andu acio marakubangirite makurage kana makuie those are capital offenses. Sasa nauliza mko na nani kwa station? Kuna Sidima Mwangi na Karanja. Yes sir. Ufanya hivi? Yes sir. Acha Karanja kwa station. Yes sir. Chukua Mwangi. Sir. Mwende hapa town. Yes sir. Munilete ile mwanabiashara anaitwa Makothe. Ile Makotech nini enterprises Yes, mnajua yeye? Yes sir. Niletewe yeye na bibi yake. Yes, usisahau kubeba resima. Yes sir. Sababu kuna bibi ya Makothe. Yes sir. Sawa. Na hiyo tufanye haraka. Yes sir. Alafu nauliza bwana, kwani station imegawa namna gani? Nitaorganize sasa. Mbona imekuwa uchafu hii yote? Nitaorganize sasa nikirudi. Mbona mmeacha hivi? Hakuna mahabusu hapa ndani mnaweza mkatumia kuchukua kusafisha hapa. Nitaorganize sasa. Wacheni mchezo bwana. Kwani mnashindwa na kazi? Sasa. Kimbia mlete Makothe na bibi yake, halafu hiyo kazi nataka ifanywe mara moja. Yes sir. Kai. Asithabia huko. Ni ndiathabia ni. Ndiathabia ni gutauka. Similete. Kai. Tugwika uguo
Ni wega. Na kwoguo ni turabatara mutumia waku. Ni ndo akwandika statement. Okay. Very critical. Hello. Yo kinyere wĩra-inĩ. Ndĩ wabici. Nienda Ukulima Police Station. Kai, ati police station. Wika atia ithe wa Kiremi uthire police station utanjirite niki? Ati ndoi? Hapana. We Kai. Okay, sawa, ikiatiriri ndukingire. No. Just do this. Eko guo. Chukua bodaboda. Tone uko faster. Kai, bodaboda. Guku bodaboda. Guku utakire bodaboda. Eko guo nirakwira. Salia bodaboda yangale bau. Kai, no nginya njuke. Ai misitaki kukuja. Dikwe ndienda tukutuku ndienda maundu mengi. Can you please act? We. Eko guo amauke wabici-inĩ twarie. We just come. Can you please come? Sawa. Na niko serious kuja. Ndikwendethera uri okoragwo wina ryo ya gwitureria nyomba. Sawa. Ya, ana maana wa Kenya. Okay. We tigane andu taya. Bairuni ninge kwambuka. Okay. Me nguto cia tumia ni itabagia. Bari ya mkubwa. Mzuri sana madam. Asante. Karibu Ukulima. Asante. Jitikirie dakika imwe please, jarie na ithe wa Kiremi. Ni sawa. Wa Kiremi kai ukire borithi wena no amenya. Ndeto icio ciothe cirari cia maheni. Kai. Ndeto ino kani kuthi gukoyo mama. You mean all these were rice? Madam. Yes, bwana mkubwa. Hebu kuja kidogo. Kuja kidogo tafadhali. Dakika moja. Karibu kuwa mgeni wa serikali. Leo maoke na wote. Mkubwa. Kwani kumeendaje? Sasa watu kama hiyo si ndio hawezi wakatufanyia kazi? Yaani unajua ona mabeni in itself is a crime punishable by law. Yaani wero uthe turaruta ni wira wa mabeni. Haiwezekani kuwa namna hiyo. But we love guests like this in the station. Hao ndio watu ambao hutusaidia katika kesi. I'm sure atatusaidia vizuri sana akiwa hapo ndani. Lakini hawezi akatusumbua namna hiyo. Yote ilikuwa uongo. Tutakaa hapa tunafanya kazi ya uongo. Haiwezekani bwana. Hiyo haiwezekani. Ni kama ile biashara unasema. Hapana. Nona uretuite Senti Makothe? Sawa. Sawa. Okay. Mwana kwa ndo nyashiria. Nino menda kwaria the truth. Ninaenda kwaria omora ninaguo. Ndo ucio kwina kaundu kambimbulite miaka mingi muno no mende kwaria at this point. Kwa hivyo criminal ameamua kuongea the truth ni wega, that is good. Umetaga witness of the state na utatusaidia sana katika hii kesi. Ukoro tutethetie muno. Endelea. Thank you muno. Lakini leo na ngiaria kaundu kau nino mende kwaria nginya mutumia wake. Mutumia wakwa araukirira maundu mama. Ngoja. Ngobe nafasi. Mpatie nafasi. Kathina mbele. Nitakwira ngeria kaundu kauna mende kwaria mutumia wake hivyo. Sawa. Siaitwe. Kuna shida siaitwe siako hapa. Okay. Aitwe. Sawa ngoja. Kopronyaga. Hebu kunya kidogo. Fanya hivi. Enda unilete hiyo mabusu iko hapo ndani. Na uchunge usilete ile Diana.
Kwani ndanakora gũkũ nake no mende kwaria ũndũ ũcio heba kũme. Mama ndio tumete wewe. Tukangie wewe. Unijui vizuri. Sasa suspect kuja. Yala. Wote wawili. Makothe. Ngoja nikwambie. Maugaga ndugu cia mwĩine bote. No ngũgũtara ngwĩre yona itikinyaga bote. Yeah. Sawa, wawili nimekuta wanapigana. Kupigana. Hiyo ni mzuri, that is another offense. Hiyo ni kesi nyingine. Wakipigana. Na wewe ile dumana bagi yako. Imechukuliwa na madam mwingine hapo ofisa. Ni sawa. Ni moya. Simsonge karibu kaimuretigira. Uje karibu. Sawa, hiyo ni mzuri. When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? They do. When disaster comes to a city, does not the Lord cause it? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plans to his servants and prophets. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Gutiri undu Ngai atoi ona uriku. Surely. Makothe, dina mbere. Leo bwana officer. Thank you very much for the opportunity no. Leo just a minute. Hello? Makothe, sasa my dear, I love you so much. Guy, thank you very much. Hebu nikwambie. Aki, I've forgiven you in advance. Ndukamake maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Aki, asanti. Look, we have to fight for our family. Thank you. Oiko? Ndukamakio ni kuri andi. Pai ekatirire ni hapa police station. Unaweza kuja? No hapo takuka na haraka please. Ati police ugeka atia? Please uka hapa ka police post. Okay, sawa. Reke njuke. Sawa. Guy, please kuja tu. All right. Don't worry. All is well. I love you. Ngai, huyo ni Ngai. Oka. Okay, sawa. Thank you muno. Lewi, wana ino ore ngwenda things are okay. Tondu na mutumia kwa mbera ni ukite. So I think I'll be able to tell it to you. Do ngwicira boke. Nenda kwaria kaundu kau ngwenda kwaria ona kevo no wega muno ndumbarĩtie evo. I think I'm okay. No riu ni requestaga I wish no tukore tukarite ndi tondu ndeto iria ngwaria ko mundu ngigwa by the way ni no timpete tombega muno koro no twaria ndeto cikarithitwe ndi no problem. Okay, fine. Yeah. No tubuthire stadium hapa mutoto ikare bau pavilion. Sawa. Ugetobe oboro wega. Sawa. Na mutumia waku auga atia gwikara kabisa. In Ambira in the next 2 minutes you should be here. We still have time. No, she in Ambira wanatangithia ndaka ithatu please. She is allowed. Twende. Have missed you. Aki, thank you so much for coming. Aki, tukalie kuna ndo tulali bana. Hi. God is good. Tuvi.
ilikuwa imepotea. Leo. Thank you mwana umepatikana. Ndio visa. Gore gwita uga kwina kaundu nenda twarie. Nyende tumise wa mundu wothe wikarite gikaro giki. Nyino mende kurekerwa ina advance mbere ya mbaritie. Urekerwa atia muragani uyu? Hebu ngoja kidogo. Tafadhali ngoja kidogo Tathi na mbere. Ni ngiri question ndo mandekere ina advance tondu ni niramenya ndo cinthiite kwaria te kwogukenia andu muno tondu kaundu kau ni kaundu very bitter. Aturite kanthumburite miaka mingi. Nina wangu ndakuga. Excuse me, bwana officer. No jitikirio please ndagike mwitwaranirie na muthuri wakwa haha. Madam, hii si familia. Eno ni police station. And this is a police case. Maundu ma muci mugathie kwariria muci. Tuthie na mbere. Ni kwanguga ni officer. Niwe kaundu kanthumburite miaka mingi muno na sasa kavindaga kwaria ndeto icio nino ta kwaga kinya. Yuna ni emendaga kuga atiriri. Basi please not to postpone. Madam, no. Police station. Yes. Nini mbetekirwe mbali ya undugu ni mbali. Madam, this is a criminal case. Ino ni case. Twagirire gukora turi gotini riu. Yes. Songa. Nini kwanguga nyundo yo nthumburite for a very long time. For the last many years. Ana nindi kwenda. Yes. 24 years to be precise. Endelea dina mbere. 1994. Ndurite maisha ma blackmail. Maisha ngakora ni mufungwa. Tondu 1994. Nigwikana twagire na mutumia uyu. Ndurite maisha monthe na threat. Yes. Ndurite na threats, blackmail. Ngaigirirwo maundu ngathurete no ngetwe bia. Timwana. I mean exactly that. Mtoto? I mean exactly that. That's exactly what I mean. Tukigia mwana nake na kuma endeo ni ugo twatiganire. I don't know. Sorry, please. That one has become. Am I kwenderewe wega ni mwana uri kuraririrwa? Turaririrwa for mwana wenyu ure witagwo murimi. Otherwise that is the point I'm. Sincerely speaking, are you talking about me? Me and rather speak the truth than Nicola. I want to talk to Muremi. Ngoja wewe. Are you talking about Muremi my son? Nimbetekelea mbali nyumbani. Ebu keti. Yes, nina ni kwanguga gatire ni kwanguga bwana officer. Ndurite under threat miaka yonthe. Blackmail. Nitarua na wamweri ndoire ndivaga ngiri 50 tondu watwikire tondu twatigana. If I have to survive ndino na akora ndire na maundu makwa mathuke nina riva ya kinya point nare mwane kuriva. Nyino irimo. Sincerely speaking, ni ndurite maisha matai mega nundu wa mutumia uyu ni and I don't know what I can say. Sorry to say, are you talking about Makothe, are you talking about Muremi? Yes. Which Muremi? Wewe. Teresa, can I just interrupt, please? Ningera kuga atiriri. It is not clear. Ni mwana uri kuturariria. Turariria Muremi ni mwana ofisa ebuka kidogo. I think I'm very clear. I'm very clear. Wewe ni Muremi. Turariria mwana uri. Ebuka kidogo. Come clear. Can you come clear? Muremi. Ate? Another chance ate? Ate o. Ni Muremi. Ngoja kidogo. Turario buroni wa ukorwa ndai na mwana. Mbisi Muremi. Yeah, that's Muremi no ama Makothe. Ate? Are you clear? Ate urario burwa Muremi Muremi my son. Okay, bona usiye. Muremi my son. Kwenda kuga atiriri. Munene. Ati Bible yugaga atiriri. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Undu uyu ni mururu na ti mwega, lakini kuri maundu ona ni ndamenyero hau bwana usiezi. So ona hata mimi imeniumiza. Kururira u. Just kindly give me time. Ngoja. Kururira u keka nanie. Ebu. Tavorira kidogo Bible yugaga atiriri. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Na undu uyu na gutire undu aria maundu mothe maria mekagirwo hitho-ini no nginya magoka maumire king'ang'a-ini.
Thank you. Tugukite na kesi ya uragani ini aya magikia uragani riu kumbigirira taruko ara ugo na ugapona officer uyu ndeto wanaicio murego ikeriru ati anga we and plant anga kuiba kuua. Can you speak the truth? Is not that not a creation? Kinde ndo ambigirira tondo no nie twendana na this. By the way, I'm very sorry. Let me also say something else. My way we have been in love with this and nduramenya. Na kiuniko kiratumire ngoja makothe round ucio ugakirie ma story nuriku niki Florence. Yes. Uyu sawa na niwe bwana OCS. Ni muthenya ucio ri ni ndaiguire uyu riu niaingirire gwakwa biu ningi kare undu ndamakorire na ndiakenire uria ri riu ngimenya atiriri riu ndeto ici ri no njirie muthuri nigetha aririe mutumia wa ni na ngimuhurira thimu na respect ciakwa oke at least ndimuhe ohoro nigetha arira mutumia wakwa mucii wakwa naguo wiki atia urugame riu ni ona tuikara thi uguo mukawa-ini nigetha ndimutaririe uria ndirenda kumwira ri ona gutire kiugo ndamwirie oke ria kiaria na thimu oka aria arie na thimu ri ngeti thimu yo avuriritwo ni we wamuvurire thimu yo aya thimu nirio anjiria atiriri ati ithuĩ tũrĩ oragani ni amenya ũrĩa ngũpuranĩte na maũndũ macio mothe. Officer, please let me clear this. Niĩ thimu nĩ nanyitire turu nĩ nanyitire thimu nĩ nanyitire thimu kuma kwĩ mutumia kwĩ mũngia wakwa. Yes, akimba the whole scenario na ngimenyita ũrĩa kwabana. This is what I brought to you. Si aseme was it true? Thank you. Ngoja makothe. Ngoja na ilikuwa uongo the was nothing. Wewe wabulire thimu ukimwira atia ndora sunjo ndoria ukimbe wambiriria atia ati kotararia ni ndamwirire ni arabangirwo yes oru ni makothe ni ofisa ndahenanire ni tondu ni ndarakarire muno oru mbere okay ni sawa oru uriku be clear uga ngiri tucioneire wambirire na thimu marabanga kumuraga kumuraga na kingi kumuia na kumuia very good riwe ikaro giki ngoja urenda gutwira atiriri uhoro wa kuragana na kuia nduriho ni maheni ni bwana officer ndirenda kwirihia tondu makothe ni ahenirie twagia mwana koguo revenge tini maheni that is account on itself tini maheni wake ni maheni wake ri makothe aroiga ngoja mzee ngoja kidogo wake ri makothe arauga turite arihite mbeca yes mara mangi ni convenia every month wa gutimorinda na muveza ngirive is it true yes agwo mbeca ni makothe every month nigetha kinya tukavitanagia na nyino iri muno nigetha tuiguanire arehage mbeca cia ku maintain mwana wake mwana uriku muremi direct kiugo negwa nitakwenda negwa wega kana ni ati iyo ni extortion is it true that's another count ya extortion number 3 ndeigua hagwetwo my friend here yes amutumite in my life niguo tuvitania nyino irimu akamutuma so you hire onire ni na uyu niwe wanjiririe atiriri ndimakorete haha tondu ndenda kumuhara yes anjiririe uyu ni muthigari hata hiyo ni uongo nire anjiririe ni muthigari ri nini ndamuheire wira wa kunduiriria makothe nigetha menyekana kuri na tondu uyu anjirite makothe ena mundu mena menake uyu ni sawa already ni tumunyitite na ni turamutwara igoti-ini mathaa macio mangi ni undu wa impersonation that one is covered koguo ukihaya mundu a impersonate utoro wa mundu is it true yes ni have lived a very miserable life ni bwana officer ni utoguo ndauga ni kurakara ndarakarite riu koguo ni ndaigua uru muno it is good nawe riu kimenya riu kimenya maundu matatu impersonation extortion kuhenania
macio nĩ ndĩragũthitangira namo. Rĩu ni ndi mwana. We ate oni ũrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ona ni ndaigua ruo o ũguo waigua. Mũrĩmi. We ndũgũtua kũrĩ ũndũ, werera mwana tondũ na mwana nĩ kũrera ti gũciara. Mwana mũnyite o ũrĩa wamũnyitire. Niĩ ona ingĩenda mwana ũcio ndakae gũkamenya kana we tiwe ithe niĩ ingĩũrio niĩ. Ũrere mwana o ũrĩa ũngĩmũrera. Tondũ mwana ũcio nĩ mũtũrĩre wake kũrĩkia na ndoĩ mwana ũcio agatuĩka kĩrũcio. Rĩu rĩ maũndũ ma ciana rĩ macio nĩ social issues maragĩrĩrio na kũu. Niĩ wakwa nĩ criminal na ndĩna suspects igĩrĩ. It's very painful. This is my suspect. Noyo na kuoguo no mũrĩmi na kufungulia mashtaka na rũciũ nĩ ndĩrakũrokia igoti-inĩ. OCS. Okay, niĩ ona ingĩona atĩrĩrĩ, ũhoro wa kũrekanĩra rĩ, ona ũrĩ Bible-inĩ, ona andũ no marekanĩre. Tarĩ for example rĩ, I'm also within the knowledge atĩ madam ũyũ ũrathũkiaga gwakwa, still onake gwaku nĩ athũkĩtie. We madam, hapa kuna mambo ya social issues na mambo ya sheria. Niĩ ndĩradirwo na mambo na maũndũ ma watho. This is my suspect, ndakũnyita nĩ ũndũ wa maũndũ macio ndagweta. These are my two suspects, inyuĩ no mũthiĩ. I'll call you when I need you. Nigetha thiĩ na Yanga mahingũrĩre mashtaka, huyu nampeleka jioni. Au ndio suspect yangu. Amuka twende, mnaweza kwenda. Let us go, shikana mkono. Shikana mkono. Twende. Songa haraka.